Nandarono vagano mambolakali di kami yang nama kali sini nak kadikai au keleme turna ibu mana betu bukan jawa bertanya memboleh tertuna berkata tu menurut itu sana dia bisa cakap apa nah boleh di Istanbul berada and really welcome to each and every one of you. My name is Kedemendi Rio from the Reserve Bank of Fiji, and I'm honored to serve as the Master of Ceremony for this event. We gathered here for a vital purpose, the public consultation regarding the National ID Drive. So your presence today is the testament to the importance of this initiative as we prepare our formal submissions to Parliament. So National ID system is more than just a card. It is a foundation for digital transformation, improve service delivery, and enhance security for all citizens. However, a system for the people must be designed by the people. So the goal for today's session is twofold. First is to provide with a clear overview of the proposed framework, and more importantly, to listen to your feedback, concerns, and suggestions. So every voice in this room contributes to the integrity of the submission we will present to the August House. Before we dive into the presentation, I would like to acknowledge the presence of our esteemed panel and guests who are here with us today, the reps from the Reserve Bank of Fiji, and I ask them to move up to the table for our discussions this morning. Mr. Petaia Tuimanu, Chief Manager Financial Markets from the Reserve Bank of Fiji, Ratu Ilaitia Longawatu, Menaitoke Affairs Board, and Ms. Ragni Singh, Chief Manager Risk from the Reserve Bank of Fiji. So to ensure our session remains productive, please note that we will be given a 20 minutes presentation outlining the key pillars of the National ID Drive. Following the presentation, the floor will be open for moderated discussions. We encourage you to be concise so that as many people as possible can participate. Refreshments will be served at the conclusion of the session at the back of the hall. So in the event of emergency, please use the exit around us, to your right, to your left, and to the back of the hall. So without further ado, it's my pleasure to invite the guests, and please join me in welcoming them with a round of applause. Naka. Ni pula bina katal, tumanda utok tangan bina kaliu, penuh buke-buke, bina sare walau ni abi tinggomi, ami yado na sebeli yado na noa. Ai nakiliu ngani ngol mai ke ni sare vitu na roni pepa sa dawir cubani, sai ko ya na kena mai vital no tagual nga. Na inabu-nabu ni matintu membelat na national ID. Na ivan ko Petai Tuimanu dabutu may na sano kandabu poro ukab skino na dap. Na national ID no nakango kenda pakasam traba malu so kenda turtu no nakai tunga mo nangantang ke vivi veki kina mo ni dala ko ni kina bi tempat ni wingere matintu sangin tu tarung mai. Kira mantan umini ID. Kaya sobi kita
tu soesenga so nanavona ule ni matintu itu ko mena ngai vakanga indona ID mera ni identify te kanda kere identify te kiku patamba kitua ame ndola batalanga biu kuna vinga ravira tu me na bevi tamba ni matintu so na presentation na matakali ni kuwa na lako tsuku ba vici ba lagi me pamatatawal pamatatakawal nga so na vika nakarni avo mai so na ribu mbietiku membalet na project ko ko tu kuna tsuku ntu turanga emsini sangiti ku rua tsuku ni naki dua nakana mai viva vakana viva ramataki se awareness mak kene kerua sai ko talanga me turi na numuni reina ni benua ko makana consultation menangai kau menangai kolis tali suba menangai lurai ke kada lawa ko sa draft bill ko sa ko adesta kada numuni reina ni benua so ada mamanda son na bolang-bolang itu ko membalet na national ID nongo o kla ni takla leu sartu nanda be matagal ID yo ko ka matago itu o bakasam ta ko na vital no kuna atu no muni vota ID we kan na leu itu ni FNPF tu na FNPF card we kan na driver tu na nonda na lesen so ni nakini ID ngo ko benduri merengai sama-sama kalian kini na ni wingkara na teman matintu kena vitambana tari vital cunga nongo kita tosar cunga bika mon lima la warong rejo tok na madau sauti warong tok vida na sere ni Jimmy Subedas sara arba AI takit mbaka sa barta juga satu sugunung okian da patik kian da reini matintu menda tu warung menda sota menanguna wisau inda sala ko sige nungo so ya so boleh saru liu na ID tu many forms of ID karena bi system ko rentu itu ke baka cubi guna kad ni FNPF o sindan le baka ngataka ina fax se cubi guna numu kad ni LTA semua lain boleh bare apa ngatakan na FNPF so na bika ba sa dai cubi address tagi ke dai cubi talaga sa takila na ID chungo kami ta numu bota ID sa tu na kisi ko sa counterfeit ke los takis so na kabango no liado ko endua assassin ni lakutu ibalagi ali bang kata-kata no boli sudu le endua le ka no passport ko bilo waitu tu no na kisi ba mate bilo wai amelin ro ko ngona di kakek era ni counterfeit tak sa ke bang kara itu ndo na system ko mere ni ngana so tar na kango me unique na ID wi kanda ya ndo na tabak ma Natapa mandamenta unsida takikina ndo na national ID ko at kuno juga dua dono sa mi secure. Una ID ko secure ko raw talaga ni verified tikimi. So o ko mi single point of identification. Ndo na ID dur access to government services ningi tigi bucu gono buli ava ka back to school $200. Onongo ina Minister of Finance with what you na application. Serenda bawal itu ngambil tani dan umti sin dan verify gitu wavi ker juga di misol minatuan. So kisindina so kisi rawasang hana nonra lak mbek mer access tak naron tolya. Yo ngono sen dambe bina kutu ngambil tani sin dan verify tagi. Ora setelah itu ngono me address ya klay yo apply terus juga ni vivo ni matingku. Around yo kilay no ikundina. Pokoknya on ID bongo na mana ni tuika mesana wiliki na no biometrics ngo tolu na biometrics na tara na ID ngo matai num ngangalo num fingerprints kena kerua na num facial recognition scan tigi ko na
system. Kena karoon na loko ni matamuni anong mo iris. So itol na ka o tokarota ka. Nung ni fingerprints, nung ni facial, at nung iris na loko ni matamuni. So we can na rereba ka balilay. Ulit ni kawo. Yung kaya wakasam ta ka mamalo, so we can na mataliwan dung kono ko. So taliwan niyo sa excess ta ka nung bita nung finger, nung thumbprint. So taliwan niyo pagka nung taliwan tungo. Yung bita ngay mata mo, pas recognize na mata mo. Na information na sa atin taliwan niya, era ni access ta ka talaga, o era na ka pa may taliwan. So sa atin ka so we can na nalis may balay, ni ngolay ni maliva ka passport. Natubig yung inimbitan naman ni company. Sin ka mo, sa atin ka uji sa kumay. So di dabi ray be say bura-bura. O wala itu ngor di. Be sunga bulu na matintura sa kabasugo na project mo. National Digital ID, pasar nga li foundation sugo ni ID ni tur na pa. So sar ka kabasugo mo kedo to non to ya bo kedo to ya bo mena bagiri ronon dulu cinkono. Sabi chini ba na bagingo sa ronon dulu rusul kaon na kana sa ngai nasasangan mo minamating. Kitong gay virumen na mangilim ni nonda banua. Na mbak saut ronon dulu rusul ngabul kama. Ena kana kere kito na matinto mi kito redra taman. Yo na kerkere la ko tsungama imbalet. Ni ngole tsuke ni okenda. Ni ngole ni suba. Ndale kamen ni ndale ndala mononda bank account. Ele usar requirements. Kalau kau tenang bagi na rin kung tumibo ko o kera nung birth certificate o kera na nung sali ko nung birth certificate rin kita tumibo ko okay nung bil ni wise bil liba ako tanya sang birth tugun biko mo meli sign ta kami na JP tanto na taka libun sina nanguna na nung milaw nung miyaw nung mawaka yung takot nung bila ko ay kitsi ko mo sangar mo liko ta may requirements ko ya kasama ni chiko na ID ko nyoko tayo ni mabaratak nga ya Itu na cek tak na sistem itu sa kelas ra. Soalnya milugo ni. Andol sa ranong account. Orang nuri tak tali sort talaka. Ya wara rota kabikim ni nelo ni banua. Na numuni access tak na sebse. Yang bangi sa mani FNPF. Sa mani wi amani wi ngarai wa matin. Mo son na matin tu talanga tu balikan sekian dari sa takabatsiku. May Australia, kami bimbigin na State of New South Wales, terus vari itu national ID. Kiribas, yan yung nilisar, rali reven di vakabir, rali yung banua. Ang New Zealand di rapat pabalik apa pun gini, pakai gino sama. Gua nggak ada region, bukan juga ibur-ibura, Diyos ngabul pa ka naman ito. Terus hari itu na tambahan ko. Sona ribribe bibiak si sona boleh cigo kaya na potential data breaches lanyo nabi to kami kurang kasam ko sabi dikan ko fingerprints laban na cigo ika me maroro binak ka kunin duel pakai ngatak me pakai biskan identity fraud so na numu sumu ko tam ko na matintu sana kay monita tiki ko ba basic ana kelat na tabu takap batu so talaga na ribribe ni so we can't sangat non smartphone difficulties in accessing digital systems. Ya na bill ko chiko but kay na system ko kito na numu chiko vital lotek chiko menali ko may na address takke na issues ko Mungkin juga kan itu kami taruh cuma sistem ni vida mata namatin tu sarat video may. Nuna na so nakala lay nuna mistakes so nakara bulida may. Nuna to sakila raw tu. Maganda ka kami kanong starting point ito ko bale. So kung ano ko propose na sige na National Digital ID, mungkin may talot ko sa mga nilay ko. Mabitaray kinong ni biometrics na no, the biometrics kaya. So na information ba na tumbok na ID ko. Matay wala nga
Nung lima na information ko, kaya juga na system. Alam mo nga, nung birth registration number, ngona number ko juga nung wala ni sudu, gender, nung date of birth, wata kay na nung residential address. Na biometrics sana kay duriani, mi juga na lominikad, utun juga luya na 10 fingerprint capture. 2 iris capture login matam ni what kay na facial recognition. So nataro liu na chiko, kangwe bago ko tigimai compulsory mandatory nakana isaunga sang. Sini compulsory. Kami rokok na nung ni dondon na luni benua. Kau ni nanuma ni sini biro rawat kau ni pambu kasi nanum ni belief system na idingo na sini ba kuat kana matintu nanum ni register. So ko lebo na kana vital no lakot siguro na bola mata embaleta na isungo ni na posta ki mena ID esa ko ngwe na suliwa do kau ni nanum ni nanjingji kau ni we na kata muni siguro na national ID system. ID ngoren yo pakang tanga na bon mo ko lenga kinan na bon libi na internet beka. So na bon mo en rekin access na smartphone. So ni sana solubi ko na smart card ko sa register sa manilian ko solubi na smart card. Na rin pakang ita. So reno ko to li pakat ka na ni na tigo na project ko. Tigo na phase 1 wir nambang. Dalam stage talaga ko na lipat na loan rate talaga miki na natamban ni umuni bata first what ko na tamban ni FP na sangay me pigo buju na phase 1 ya na ID ko meli bakay eventually na rin talaga na system ni first but ina FNP so yan na buhay chiko yo chiko ilebuka sini taka chiko baga na internet orang nyola ko office office baga ni kumuni bata nakadia ese na taka chunga so yana numuni privacy tapa ko sana kai kami disar itu talaga bena lawa ko itu na marunod so ko itu suga use consented control go ba to sarto bikem ni nanum ni government system kami ni na lewa provision ni draft bill sa tipo itu ko kinana tutongi kaya kaya ramani tu pera rapat kaya kata na nomini informasi raw ni lewa ita criminal civil status. Acu na namuna mon initially been under ministry and create na National Digital ID Authority na tampan mo may vare na tambakin dua na bigwa na National ID na governance na maruri na nomini tugu pag information na nomini na lewan panon na only authorized agencies sini dua nga lang may guna niyo join na system mo na join. And let's go na si checks and balances ika. Meron ba drumming nga wir player sa pastakan na requirements ni national. Yung po tunus ka phase 1 na tur na banki pati ki revenue customs pati ki the fitness program. Wala nga na video mo ni Saram. For many Fijians, accessing public and private services has meant taking long trips to city centers and carrying stacks of important documents. Then waiting in long lines just to prove who you are. Sometimes the process can take hours, even days. But what if proving your identity was simple, secure, and instant?
Introducing Fiji's national ID, the NID, an upcoming secure identity system designed to make life easier for every Fijian. No more carrying multiple documents, no more unnecessary travel, no more long waiting lines. Just one secure ID giving you faster access to services. From healthcare to banking to education and social services, the NID helps improve access across sectors. It saves time, reduces costs, strengthens security, and protects against identity fraud. The NID helps bring together government services closer to you. NID, your identity, your voice, your future. Rotaro libunga dava mbaka na benefit kina we kanda bono biti we kanda talanga is individual we kanda pa tambagindua. So na research sa vaka tu kaden vivu ke bena kula ba ilab kinto na banua anywhere between lomini mai ni 1 ke 5%. So ya kita kan bela para rota kana vika we kanda libu no access tak na service ni we matin tu. Waktu kuna suga government services me bakana back to school na $200. So nakanggo ni verify tu kawawa tu na $200 turu tu nangun. Mana kena verify nga lako ni lam ati ko sarana buli-buli na bibu kibet na business bibu kat weekend social inclusion ngo so weekend na tuwi tambani tunda ko ni korlew na turi social welfare payments ko baka lebo ngo nando ren revale no to process ni reclare ni rechuge so era sanga mer ticket bandit na system ni la ko menai di sana sin reno lak tu kan ni uli ko ya wo ko letter ni tuika na bandit na system ngona fingerprints ngo ni tsone sini ni sol ko la ko bingo ni sanga mitarani la ko email ranking wala kala sara libu maka so dana sana ko sara sana batura ngo lo mi bisa ngol ci na nek Australia New Zealand reba ko labu le su may bag sawo ci 2.2 million ni labu lak may raw ci gam balati ni ci ko na weekly bi jinjina na banking system gam kay kilay ni lebu ci na fraud ni salak ci ko na drugs lay lenga tu na non tu back system lenga ci non right ci na tamata kay labu tu ko se labu sama na affect na rate so ko na bu ke sarvali na rate ni witi na tamana data collection na kani for policy decision so bir na tu mena bi offices super mi tu non rawani na data collect rani vakan tu na vangela momento na say witi or tu na reda makana bibu tamban ni bibu ki mertusilen ka okay kung wala ko ni tulan raw tamata ci keke yo lakani le shot na kakana ko wa ko yan imbalat ni le dunundul makana tamata ra ci na sana so dan esta ID ni collect am information mo na raw wir na policy makers merek lauki dunundul na tamata ci ke me biro na ka bibu ke e wangole na bono ya Matake ko nga utug na suga na ease of doing business. Na raw ta ka kada weekend na as individual. Wa kalaki na wira na may business. So na bill sa ko nung ko itug sa nga no office ni Attorney General. So na kana objectives nga ni bill sa ko. Na nung ni ko itug sa na mbole ko itug mbala data protection. Na bill ko chungo sa nga me desta ke da issues ya mana ni to na may turno no ni ray na ni banua madamingo kito nan tami ni to takani validation workshop ito na reva ke pa sa desta ke na we ka ni warita kami nes kini ko kai chuga sa chinem ba ginondang wala chuga me na lako ko Ninda mere na toso may ni aingo do tali tu binda kuna na quantum computing kaya na system era mandang ni decrypta kana nung password we can na account ni email say non bank account so na we tu na digital ID meta minda tu waro yan na so na we matagali technology rasala ko sa laksu na ngod ko atos tu mutal sunga na non da leuni na population
dan ni vararota kana bingarabi sa chugu weekend na data memplate kanda na lingon ko. Wala nga mike, matapa na ni walang ko at ano siya, matay na may bibara ramatay. Buenas, dan consultation talaga. Saan kay ikaw na numini wika ni Reda, may kituli Reda, patikin na bilog pa sa chiko, validation na kituli na kabutsing ko. Consultation is salah ko may. Ando na chimi chugu sangai le sumingo kandaw, to sangai ata chuka may altal chuka na matagal linggo. Madaw talaga ko sa tigo chino consultation, mabu ke vitilew. Ando talaga chimi vivika. Sa consultant ko talaga tul subul kalimin organization. Sa avak nga may napanggil ni Omar Rui. Nakyan sulit chuka ni Vira na weka membalat na ID. Sana ngay nanumi me wachya. Sana kay approve ta kaya steering committee ngondor committee cetak juga na Minister Finance pati na kawan nimbangi nagay lako ta kaya development subcommittee taron tabi kaya PSS sember ni ko sar ng bosar na cabinet mele approve tak ni ko yan parliament na end of May ni wotsi na kana kung may parliament sana nga refer ta kaya makataliwa na standing committee or to na standing committee wir na ni i representative ro chigi parliament na kita kapital in total na round of consultations. So di may para nga nunggu presentation ni Matagalenggo, juga sabi this ngo bulu na atintura sa kapital foundational national IT system. Wengo na numitsugan ni na biasa na nonda access tak na government services kanta na luni konuo me bararo tak kere weekenda po hindi lebu met pinsugi ke ni registration ni national ID esanga ni wako kota sini compulsory se mandatory na nomini jinjing na luni konuo kaya na maintain me klay chiko kay na national ID na ni to rey matanga na vi kabina karno ko may sandu dun me tak makau may sa chinam bagi ni to vivi chiko mengo Lasa dia muda betul. Sampai boleh IT system go. Abi apa juga nunggu presentation ni kuah. Sana sudah tal juga lebih MC ukla ni nunggu tal juga dengan ko was pemain itu KFS. Na boleh. Teman-teman tamu susah Mr. Timan, Aita. Wamen no wale we na bukuni bi matura taktaki sada ka utuna no matintu ndar mai rongo tugo wale galega na no sada wi kalo na matintu na bukuni no na bingrabi me wara taki na no na bingrabi sambi to pata kedenga na kenda ibola tugu kinandua mai na no da komuna tugo bi bata na kade join card no mu bol ni sudu no mu laese ni raiba na tapatali na FNPF korundungan ribu tu mina buno ni bingara beso sa tabi kalau nama tintu membi tengah panandua ko ya dana cinggo na national ID kini kerua sana maru ikan telenga baleta ir nakat dan tu banget takat cikiliu ir tambah ikan tengah matan tengah ko ya ile were i lawa kita ketali cigo banget takat tali cigo naken di tambah ena sona takatakan butung-butung merah bakang tak yonggo nakan go sa bakang tek sanga kina nanonda fingerprint Indui kede na nonda fingerprint na bita mata ando atamusakai. Koya ko marroi kina na kedi tuku membale tanakan. Me buke na nonda bingarabi ni matintu na nonda bito saki. Na nonda sada wi kalau chiko ini go kina ngona bibi sau. Wa mimbi na buru-buru ni mona liwa. Ya nantingi sa chu ngabiti iko kiau. Dengan dreva mena batu tolo tak na nonda ru. Tapi kalau kira na bingarabi ni matintu ngoni sala binakango. Into sana tabi kalau kina. Artu tiko tal ngabat ki kene to na tempat katakan itu okay. Soli chung nangona ni bebar ramataki. Ni utingo sana ga soli chung nangona ni taroy. Dona kani be taronga sing matata nangga soli na kenona. To nangga bitang no chukena. Soli chung na tempat katakan itu okay. Rotu letia long batu.
turang ini reo, teman-teman untuk susu turang kita. Saya nisa bulan ini ada binaan na turangan na marmanita. Buno baka turang na lo masakin nonto yan yan baka turang ayo balo. Yung ngao leti along abat o zabutu sa kamay reo melom ni kor. Yung karabi sa katyo na tambata ka lagay tuki. Talay sa katyo may mawito mani sa katyo may berto na weka datu. Na bangin niya umaroin nonto banua sa na Reserve Bank of Fiji. And taka-taka sa nga ni Viva Carrara Mataki. Doon may bulong di sa atik na turangan na marama. Ni na lumasayon nonto yan yan baka turang ayo balo. Sandarong mata sa katyo na iba ka madal. Sa arto baka madal sa atik na weka datu may na bangin niya umaroin nonto banua. Na bukusakan ni National Digital ID. Kaya sa kanay tampat-tamata sanda ambula sa katyo ko'y buru-buru ng unang ko. Sanda ando nung makasakatunggo na ngauna sa kani technology. Na ngauna ni mo na liba-liba. Sa kalaw sa katuki na nabi maten tuliliw na nonda buru-buru. Sa na kina bosa-bosa ta kina na digital age. Sa ato sa sakay kina na binggarabi ni bimaten tuyo buru-buru. Iliw, o senda atori baka sa katingan ko ibig. Imelain dolan doan na account din ng bangke. Semua ni ngolabay ni doan na binggarabi ni maten tu. Tamban ni tete siya na tamban ni ngoli-ngoli. Pero tamban ni forest siya na polo-polo ni ngelamaroy. Bida batan na kemu ibakan din hindi na baka suku munain. Na ibola ni sudu na adabasuti. Ongko na cukup todo kan apa nanduan na droni beba ni mona liba-liba. Porto me ibagaram tik-tik na wekan tu. Yo na ingol-ngol may na singinda yeru sa kanga ni naki. Matay pasar to me baka madal kina na bibarra mataki. Wana kini karua. Oya na kena may rongo din nandu mumuni. Gosa kay lawa baka turiti ko ni matentu. Ese baka turiti ko. Sa chiko sa kanaka biwata sangkay ngandre binano mo ni ray. Nadabo ni nanuma. Mena biwata. Mena lay ilobi mayan na nisa baka lawatag. Doon na chimir to sangkay keleme na matakango. Kito wa keleme na kawir. Orto na chimir to kelme na matakang orto at siya may kandabu. Orto lebi bakaram tig siya may kandabu. Kito na ilalaw kito siyado may nanoa. Kito may bakaram tig bikin to yawalaw. Doon na chimir daw iri sa katinga may bitilew. Na kabing ko kito sa nambimbiw sa kami kito ngolay na boli ko. Orto le basuko muni may na nanduturay na wekan to may na boli ko. Takon robe yung buwag kay mazat. Sa kito na lesyan, saan kay limbiw bata todo ka na numuniray. Nang kay nakinasasangat aki may na chiko todo ko, wana lawa baka turing ko. O sa kambak nga yan na inakiliw ni ngwala-ngwala sa katsumay. Ngandre ba sa katal nga na tambata-katang ito ki, may bibakan titak. Navu ko ni sasangan ni matentong ko. Navi matentu ngole sa kamay may maibing garabi. Kaya nasasang atakatingan na bulan na biba katorte katag. Kaya kaya navakararota kaya ni naving garabi. Weekend sa kanalaw ni Vanua. Kasi nga ital nali layning balabot ko ng bangge. Semua ni lewawa sir le bakal singalibon na bagay lisilis. So nung nandun si katulok. Kanya tunay lawak kanya tunangaw na. Nanumuni nali tiko ni tahon ni siningolya ni Suha. Nili governo na kam ni munili sangat singa na bikay son ni kana durumin na bibolo-bolo. Uning garabikin ni simbernyo ningol telemiban mo. Indo na ving garabi na sa kusakat kumigo. Menova kararotak nga na ving garabi weekend na leon ni Vanua. Yo sa bakaritik sa tika namun ni nanding-ding. Singa isa kanyo ni bakasurarat. Suli saratunga ng alala weekend na tamatayan to. Kenda na numa ni sa nantolan na vingarabiyang ko.
Mendana vola yada kina. Se taturi pakatsinga na vingare makau ni Santa Matau kina. Yo me vakasa vakaritaka. Na visa uni asa kota sa kami na burubura. Angona sa katiko ni mona liba-liba. Kena vakararotinga mai na vingaravi. Weekend na leo ni vonua. Sara tole lore telenga na matambosi leo vakaturanga. Na kena koe ni verto na nasasanga ni matentungo. Sara to kili-kila sa katsikina. Na ngone vina Kongo. Mani chika sa kina turanga na marama. Maindua sa katingan na bibaganti takin na mata Kongo. Na buku ni tamba taka ituki. Sa sa katingan ni kanilu. Nakanto mo na nanda pa binibina kaya binitaya na nanda na pasusuliw. Nabaliw. Sa nandola sa ratsko nangonong ko na nangonin nando to taro. So nakani ngandre pa mena baka matataki. So nakasi loma taro-taro chiko kina na loma mani. Kena ngona sarangango. Na inakilibu sarangani lakumengo. Me mai kau na be kanguri. Taro. Sulit chiko nangona. Kain dobe taro sureci malele me baru takacuna maik mai rangur dobe taro dona kasih siang ni matata oni bina bale unir tu cukup malue kento na tambah nimbo buka bukin dapat cukup na mata bina ni kuah na bale buna bingarabi leder mai ngarabi cukup na kanto na buna beturang lebuka na bale bu Tuangan reba mewa mata tekin tona tikina. Keba kai sianga. Wamboto ni sa mata tai ni na tuku-tuku sa tau biyo si takan mata binani ko. Seba be. Tona taru. Kera na mai kisan ngori lele. Nakandungan na taro. Nguna tambe kana kau dai kina wana bos lawana ba na bi talo no asa da tu. Baka ngau na taru baka wa bareta ka tsuga ni wuchi na consultation phase ngo ko ya ka tsungo na mada mingo kitu na ndambe na validate ta kina numeni raina leo ni bonua ke sai tsugo na lomini lawa ba turi ko tsugo mai kasa na gaila ko na development subcommittee randa bikin na PS mada ni muri bulo peril ke tsugo imber ni laksar na boseab me na approve tang na cabinet sana approve tang na cabinet sana ngai lako ki me table ta ki na parliament na pana na no chukika ya na end of May ni uchi to kana bulo May sana uchi ya ni sana table ta ki rawi parliament sana ngai lustal na standing committee so na bulo May mela ko parliament lustal na standing committee para chukika na nonda member ni parliament ya sana ngai vivi bakatal total consultation na kana ni nakichunga me pura mai na rai kina numuni na kani bir rai na leoni banu me address ta kina pi so wala kala kasara na bulo me na la ko palmi yo na ngono ngono bili maturi se chuku bena solicitor general to se pet na Na ID ngori e tiga buna baki vida. tarubinaka so na nabuna boy chiko na ID men na smart card ko meneli soli be kenda le ni banu ni sa na registration na soli na bagi cingkawan ada bebi kaya na tutupat pa na soli ni buta ID be na nongolongo yo na torimay ni ID kaya di sana develop technical system na late ku may sangay chung may tiku sarami ni rasudo na ngone sudo na ngone me taray yo na idea na link we tamana sa tinanongon yo na biometrics ko pang metal takat suka na feature ko na lako na gali taray na baki 5 sa baki on so tori rawi ka na matay ni set ni biometrics na gali tori tal na baki 5
Yo na kad na suli na magtingkawan. Avalio. Kan ngori witara kino rasu sulfea. Iyo. So kongo na ndol ke weekend na leni bonua. Turu Avalio. social welfare sanga ndol rara basa na weekend. Yana jingji na chunga weekend na leni bonua. Avalio. Bu matal tambanga ku tuguna suki sabe chinemba kina kanala ko chumai ki tungai duru mena bek sau china manggil ne umarui no no dulu rusubul kava e vida na matintu ki to lisiko e ku usar memorisis ke ni kla ko endo na bono ka iviti sarpunga population na leoni bonua ve to bat ve endo na milioni na ve kai labo me na suga industry na tourism na burbur ni labo ni bonua to bat sartunga vits kita lihat seremeka ni sahaja kata keserbil na sistem ko. To laku Indonesia, na membagi sawut, to na tegu ni membagi ko kita ngole tal sunga pati kita the government delegation kami ngole Singapore. Kita lihat itu na apa sahaja kata tiga, na wuli na lessons mereka, kaya sangai me ukai me sangai me takkan gue evite. So lebsar na kaya rakatsugo sini klan lulu muna siya rakatsugo na lom ni bani china bag saus me adap tu mengo Bolivenaka Lina representing Levuka Dikos. Dosanga nunggu taro. I acknowledge the fact that you're going around doing these consultations in relation to the national ID. I, for one, who has to run around and get documentations on every, especially in trying to get an ID. Will this ID replace the system? Like, for currently, we know the voter card is a national identity. Without that voter card, you are unable to get anything done. For example, for us here in the Maritime, to travel across to Suva and we need to use the M-Pesa system, we are unable to withdraw money because we do not have a voter ID. I strongly recommend that this is something that should be carried forward, and also looking at the perspective of young people trying to get into TEL system. Some of them do not get further studies because of a lack of identification and verification. I believe that this is something that will help us forward. And the other thing, for us here in Levuka, we do not get the privilege of accessing government facilities, especially in order, like currently, voter ID. Some of us have lost those voter IDs, but in order to get something done, we need to pay that trip across to Viti Levu to get it sorted. Unless and until it's getting closer to election time, then we are able to get easy accessibility to these kind of services. So I again strongly believe that this national identity system will be something that will be of advantage to those of us living here in the Maritime Islands. I also acknowledge the fact that you have considered that it will be easier for us that does not have access to internet and smartphone system. Also, the other one I was going to recommend, because I said you have the fingerprints, the facial, plus the third one. I was just looking if a number could be another inclusion, the identification number, if it could be with that ID, national ID. Thank you. Nawalebu na Italina. I think we are on the same page.
with regards to the presentation and your comments. We acknowledge the difficulties faced by maritime areas with regards to accessing government services. Very quickly on the number, so apart from the 3 biometrics that we will take under the system, you will also be assigned a UIN, unique identification number. So that's a 12-digit, it's based on international standards, and it cannot be copied or replicated. So it's a very, very secure system. Under the 10-digit, it could register up to 10 billion people, which is the whole population of it. So it's randomly generated and it's very, very secure. Now, in terms of its compatibility with the voter cards, at this time, the voter Fiji Elections Office has its own act. Ndo tsunga nalau if you big kwetu. So nina lako ni the system ni national ID but kena lawa it's gonna na plan I think down the line merato na pangatakangan na national ID. Bela tinyo ko more secure relative to the voter ID card. Sa tsugo na kisi ni fraud when national ID card na voter card asa kilay tsugo. With the national ID na sindra ni fraud bela paka tugini tsugo okay kay manito KFS isinra nindo tutubatan na nona fingerprints sa nindo tutubatan na nona matan o taki na nona facial recognition. So kwesa nga na kadnya sa register sa mengor sa tsugo sa rakin na napuna, so I think we are on the same page on that one, and hopefully when we roll this out it will benefit pambimbi community too, and then the kuni korolio. Vinaka, ambo to sabi matatabi kenda na ibarara matagi sa aming grabe ko. Kinta bakit siguro na to legitimi or to yada tumi kandab dong bolo Vinaka. Ndo biya wasya so na wika me ndo wakasuko muna may nano to ano to yan no to turangan ita. Nawalebu. Dibuni nonton biosei kena Vinaka. Nangai ba matala taki ko tinga bekemni. Awal wanita, nimbul sa kana kurang kena mara wanita, nugilo marita kurang doroboni chile bana kasalek nando. Dosa kana tim sangali sang mai kanda wana matakale le sang ni po. Kel tonga me na wabu suba, ande tale me na wabu no tu no matakale ni po me ndo mai kemni na kurang kena mara wanita. Tim ni les mai kanda wana matakale ni po tur na kor kito ngolikin. Koro tabuki, koro nambukele wira, kana koro tiliba. Elevuna wata taro rembita mai biara to kona valeu na wana na unsachigu mendo na nanda national ID go toto watranga watikana taro mbita komo ni talinda na vindende rastav na tuva kaina anu ngambale to nonra sanga merbuki na tambani matintu sanga sangga wiri kortinga na mada rosapur nam timini FNPF sanga merra dua member di FNPF ya gimi sengat tu nonra ID card sebut ID sarang ke register tu bina BRN namba bina bestif sangin dona kata lebih mer lakat tali bina turang ni kor ari kera bi turang ni kor wan din taka turang ni kor ni ko indonongo ko indina nono polisi indonongo na dei tamana kitinan waya na binde rasta betul. Dua talangan taro terus, pada pakai pakasan dua samati. Orang itu rimen tanggal lingan memang bangtai. Karena seni taro sumikina singin raw. Yang ngandri bis ngandri boleh nganda kalau ngelingamu, ngandri talangan alok ni matamu. Karena narere ni matamu todo. Karena sangat lain warga karena cukup mekan tahu. Masa waktu tol tega ini na bibu na national ID go. Rasa kila na kena rasa sare redar harapan nanu kina nabi nak kena kota mai kibir rawasia na ngona tigu kina yang paisa tu non riri ngona sakit tigu kina yor sangiri na kena binak
sarangai register ena wata-wata ni pesa toto wat sarangai kena wata-wata mo itu nono andari wata matendo ena ngona sandare de kena binak ena siniwa sorarati ko iku sarangana no mulanding siapa kako binak atamo wala dulu ena utu bengal ngonongko na Minister of Education se wanan round application se cukup na Minister of Education bernisum berna ini bono wata tarna dawa ibuna leuna verification sarani documentation sangai mer verify takana ngone era apply ende dona kana ende restore tona Minister of Education kana sangai me verify tak individual applicants gom dona ngoni sala na bukai kina kana wato tolo takina kana buki na tamatando angandre ni buli se social welfare sai bubu kita pangani matinto ngandra go na rona la ko patiki ko sangana kana leu ko chuena sauda kiwi may bimbulong chicken na matay na kuha sa bata kan leu. Nawali untuk menurut bos sobi kurang nita sa nita na nawali mo nita. Ucu sibak ni kau berita kata aku cukup kurang nita ya. Mempelet na kena ngoli palimin di nagulome. Isa uci asa nang kita kapan apa urutuna rep di palimin di nanon rutu taka. Nataka libu talaga sana ngai cukup na matintu bat kita manggil ni umur na kena woli mai na system pana mai video bakango wa na ngai ndola bibi sai buru-buru na nonra nataka ni na sala isab-saba very transparent na tenda tak libu tu na be kamani buru-buru na tenda mai na system ko na kaya na pamimbi tak na numuni security na ni data kimni na leni bonu so na prosesnya na be turo talemba kay ono wallo bula itu kilkasam tatal sungan ni navakat sungan binjing kita tak bibel kasar cuba kita na Fiji Elections Office na sinran nurto na takab sungan binjing ruto cuba talanga bena nesta ID so nangai lay lakot talamin do na mata registration process ako tumun sungan bebe wallo bul kembala besar diwa sitsin mesa nangai mi tulis tal mi vakana registration process ke mi lakot saranga mi bonongo bikim ni ana mi vakana registration sini so minakan mo na free na ngai ko tugon suga ngai set up ndo na National ID Authority na ngai video bak na marroi wat kena wat kan itu National ID na ko mbanga yo telembe kana taro Mambuta ke sasenga sa koembe kaya na ibanga kitu kututiko mai na leo ni lako na singa bina kentindai mambuta ni sama ibanga ya utaki na kena kilaka dabuta chuna baka bina kalebu bikem ni andu dua kete sara nomuni sule nomuni ngona muni ngole mai muni mai bakara ramataki na dawi kalau kina nanon maten tu kere ngai tiko kere ni ngai ndai wakate ini nai tuku binaka da dawi kalau bata na kena sangai ngame wara rota kina bingarabi o sibi wikanda na tiko na tunda ko ni be korli lebu na bidna mali bosau mai dabutu chikina ba binu nakale wikemni na singale buna ndai sabat kana kena lebu Dona ibangkali lai sabaru teki muri kesoe se tiko sono lomo taro dan ngai wasia bata cukai ne bangka dan ngai vital no tiko nimber ni kitu nanta ko tala ini na timingo ya na singile bungani kuwa kitu sabon to tala ini kangole ni kina boli kuni nanta bonwa wanu ni binaka tungata ninganga santo monta nonta masu turanga na klo na bole buna no ni lolama na bole buna singini kuwa na wale unabuni langi kimami sama iwa raramte kina yoke kimami itoko ni kimami kimami dabu kala otinga na nomuni kokua kina nomuni nganga na wale una soli sawaru takingi bakalo ngatak kani bulkin na yango bakalo ngatikira rongo kina bakalo ngatak na ilago lesiani uni ndo kai karo chisu ni bangula amen bena wale